Thetha South Africa borwa nna ka lebitso ke Gravela Bututubetsa. Welcome to celebrating 20 years le Thetha FM. Tlo bona ba fetile bona ka le tshwaretseng. Thetha Ladies and gentlemen, boys and girls, jwalo ka o iponetse mokgotaka o re le Thetha FM ha re celebrate only 20 years re le teng sedika dikwen senana sa radio mokgotaka, empa ka tlasa partnership ya rona hape e ntjha ke bua ka Diboko production mokgotaka. Mona he ke mo re tletsang ka bojohlo re le fa the best content when it comes to television mokgotaka. Se re tlo fumaneha ka mane ka YouTube ka Thetha TV 100.6 Thetha TV 100.6 mokgotaka. Ke mo re tla be re leng teng, giving you nothing but the best of content. Thetha Sotwana Manate, oh yeah.